Hadirin bagi bol ke sorkar jela kila syukuman klaim da ai kanu ke jubab halor ke jing pentrekam ke bela sateng bante ke jaka puli jaka politeknik ke belamang ha ke jaka jong snong nongkra ha ka arbusan terek mentau benai kinong ilam ke senjuk kidang ba snong jong ke nongkra nolingdo kila berngam ban shimno ya ke jaka ke bela aisngo bahasa ke sorkar kani garai jong ke senjuk kidang ba snong kala long hadirin baka sorkar jela khamtam ke tanat badai pet kam shimla ai kanu ke jubab la kan beteng ne em ban pendep Bante ye kate jaka puli jong ke politeknik kabla ino kongreng mental palat san snem la berkedo hangne baka jingte ye jaka puli jong ke politeknik lamang ha jaka bla ais ngobar ke snong nongkra house nem aja khatra ha ke jingmang kabla kot kumbah nyau kru tingkai ha kabla buru ye ke por badewan pendep apo ar pesau benai Hendrai dei hadian ke jing pelat pisah ke sin ke beningkong ke balong kumbah ar kru tingka kani ke projek kelas yusa kun no kongreng klaim da la wan pendep tak ada kini kesengi ki pementang. Ya kini ke jingle jure be kini ke jaka lalam khamat dauba LS Pamshong chairman jo kini ke senjuk. Uba Cyril Maring secretary uling do karaj nong ling do ba sensi ling do uba Celestine Singkli rang ba shnong kanong kra lembar ki rang ba shnong ki be ki shnong ki ba ha po karaj nong kra ba raj nong ling do. Ni so kya skadai ha ka banung kong nalu ka basdang. Ba nagaleng jong ki atli ki dorbarai. Nila ai sobha sa sorkar na kabanta bante ya kani ka politik ni hangne kaba na kaleng jong kinong rep ya kani ka jaka na dukin wiso tron di baladon hangne thong gi tep ya ai sobha bagli sa sorkar lengba jong kini ti atli ti rai rangkat bat kini ti ren ba sno nila ai ga jintro jinta sa sorkar ka dulir tendau no dong sedong Henry ke basosi kalong nadu arajar khatra khatndai bentala pemasau snem nane san snem duna nagaleng ke sorkar kala chui jinja bala pansange ya jinte hangne nagaleng jongga rai ki atli ke barai ni sosi bangi ai singo bangi ai free of cost ya gani jaka sa sorkar mereka sorkar pat kale kamkai habidei bat kane ke jingmu ke babha ka jongi Baruan rai di development sekarang ke Thai ke jongi. Nang ne idon kini kan memorandum kambolong ting chok ye ban judin ban lebu sisundot minta ki ha ka office yang duty commissioner di Bojong nang po ban ba langba kan ka memorandum kermen ba ka sarkar lan ka department kan bio ya lat nanti ban tweet yang kam kuno ban tiap ya seperti sei jadi kita teknik kita ban syakri ban ai kedinang kita kita dong dari kita ini Sei ke jubab na ke bangyo balong ba ka sorkar kam siam la penlan ya ka pisa wat hadu menta ka bawat te kat kini kam ke la pasang ban peniai dei nagaleng ke sorkar yang cepat bahkan subha ban simkia mardor habire ke kam ban siuno sya kontraktor bade benjo ya ka pisa pilai namar baula pendut da ka plala jong dei la da ka sorkar kamla ban simkia mardor habire ko ne ka kam nagaleng jong ni ke atli ke berai ni ngin le da ko pat ke denti bat kata kalong nilai keren atli ki dorbarai bat kini ke senjuk inoi lam snong kiri khmat kiri rongba bala kumno bakal sorkar kemla ban simkia hak bakut jong neu sunem ni bense ban panpai pat ya kini ke jaka sya ki rusimet ki bangi la deb ya thit ki la deb ya so ya sang bat ki dan ngila ban kamtrai na ki atli ki dorbarai bangi la ban aisha kano ke department kaba Kloi berwanra dia kajing mentoi jong upai ba babun malang sakane ka thain ka dong ka jongi pena kayang hingi samla na duk basdang abang i bakane ka school ba ka bayang hakane ka thain do ka dong ni ni dap pen dokumen ka bagi samla hiyo kalat akbanwan ban pule hakane ka amara kane ka dong pethan ni ki don cibun ki samla tiba don sya kasap ndre kalat kam don de lamba ka don jong kane ka politeknik kalong ke jingkat kru ke bekrau ya kene ke doang petang ke jami Henry katba dang mi kisngi kipor
kajin menteri ya kane ke school kadang suki pengi kerpat kamtam ya ka government hi bakan sim no ya ki lat kilenti hak bapan penstet na ka banta ban pendam no ya kane ke school namar ada kane ke school kasakut talong kajin dunong ka bakraw ya ki samla hakane kathan jumi tena kalyang jom ki samla ki kerpat jur fesin ya government pakai dai ban le no kamploi na kota ban pendep ya kane kaying nang kalong kajing mentoy yang ni ki samla